Abatakaba batwire bine kizibu cyo kwatwa ndwara yo kushara no kugwa kumara emyaka ena bitabwa hati embere genzere neyongera ekibaretire kuzo mu bashabi hamwe na Poorisi. Orukura Poorisi ya Kanungu Julius ashikira hamwe nyogu kwenda kushuganisa abantu kandi orukiko rutandikire kurungi bitwatandikire kugambe ebigambo by'byacwe kabusha ahabwa abantu kutandika kushara. Tugumenawe ahabwira abantu aba okutaaha obuchurera bahurire ebihaburobye bite bintu byonjirwe mu mwonyo ahanyuma y'abana n'abantu bakuru kushara bakirukangira mu kishaka hamwe no mu Misiri ahari munonga. Poorisi ejemeserezibwe kubatanga ngo bagaruke mu rukiko nabyo byabe byabusha. Osi izo muyeho mutwara osi ara nani yo bakutwara ogende kuri ahura obuname ecyatureka niwe tiniza kureba katemba yani bacura icyandeta nembera yani. Abataka bashabirwe kureka abana babo bakahurikiza ebihaburo bitu bagira ngo tubara kubasa kureka abana babo bakiruka bonga aba bajumirira bebembezi okuremwa kubashobora. Poorisi erebiro kutangara kandi akiturjira hamwe nyogu bagenzere bari kugira ngo nikatemba kandi DPC arabwira abantu kwegendesereza ahakuba ngo nibija kucondoza bakwata barye nyuma ya katembeje. Oli abali kumutwata ayemere kweti ya kumutera akubeshira akura tuno kwiza tukabarara mare twabarara bwa katemba bwaza kushisha abamwe muzagwirwa ko maura asa mubabagezi ware wakwatu ngo mukiko takumanya ukitandikire na cyarga na cyarga nuza kwendera ugiye mucyo utakumanya gwagwana bono baloni bahindira bataba Poorisi yaronde cyo kora cyajibure nayo yashora yaataaha. Kakona ayahakine binte biri kumugambwaho ngo ayine mijini ngo niye rukushaza abantu aba bitagiziremwe byo tariko bimanya kureka ngo bamuture bishaka jini kuraneza gwati nkagahuriraga ngahurira ry'abashije yani bo bagini nyopa nyoko yaneza deba bona abo bari kureba abakwishini bampiganze bari mu kishaka cya tata na shonkuru Gashakwa weza Wilfred.